بیسرین هجا افدمی وشات اس نجی بالایش دنگ امریکا واشنطن مجارا روژه دا پوراما مجارا میا وی جاره روشا کردان لجیر سیناریوین در کتنا هزین امریکا جهرمه امی وی مجاره به مهوانین هجارا گوتو بش بکین مهوانین ما برئیس عبدالله صالح اندام بری پارلمان عراقی و چافدار سیاسی جدهوک برئیس فهیم ایشک روزنامه‌وان و شروعکار سیاسی ج آلمانیا برئیس یونس بهرام سروک فورما کردی آلمانی جباجار درزدن هم بخیر هاتن برزان خیرندار بسپاس ما مصعب صالح ام شو دست بکن پشتی کو گوتارا نویسکار فورم پولیسی چارلز لیستر در کتوله و بحثا در کتنا هزین امریکی کر جهرمه اف پرسکتت روجوی دو بتایبت پشتی نامه امریکا جی بریا بالویزا خوا رومانوفسکی یا البغداد دایا بر پرسین عراقی درباره دیالوگا چوانیا در کتنا هزین امریکی یان جی مانوان هزان یان شیوه مانوان و در کتناوان بر پرسین عراقی را اف مسئله راست کردان گیرده ده و پیوندیه که راست بکردان و هیا بدیتنا و هون چه سیناریو دنرخینن درباره مانیان در کتنا هزین امریکی لهرمه و روشه دات روشه که وکیا ایرو دا دیتنا او افرو های دیتنا من نه در کتنا هزین امریکی العراقی زانی العراقی آنو ها سه هزنه هزین ناتوی تاین بو راهنان و هزین عراقی هزین امریکا هنه بو شورمندی والهندك بنجاهن قال هذن عراقي لهندك بنجادنا وهذن بيمانيان نف دولتية هيك كايا هشتو إقدو دولتان أبانو هاتي تبحث كرن أف مسألة هذن هف بيمانيان نف دولتية هذن هف بيمانيان نف دولتي رسمي هاتنا عراقي بو شر داعش يعني هذن هف بيمانيان نف دولتي طيبت من دب شر داعش و اوان هات بحث کردن و او لجنات چه بینا بین عراق و امریکا دا آنها بو مسئله و هیزن پیمانیان ناف دولتیه عراق وید اف هیزن پیمانیان ناف دولتیه یا موضوع گریده موضوع داعش نمینت نمینت العراقي و الجال امريكا ركبتنك ديا امني نابين امريكا وعراق دا تشبت نابين يعني الجور چارچوبه پیمانا برای استراتژی نابرا امریکا و عراق دا تو بيجي پیمانا که نو به نو کرن بالضبط بله بالضبط او چارچوبه پیمانی استراتژی خالق جه مسئله امنینه عراق و خاله زندوكت واتفاقك أمني الجال أمريكا هبت ومسألة هذه أباد بجنة فيمانية ناف دولتي نمي العراق حقيقة ويجي ساكي تأثيرات دي چه هبت سرنا كرداك ديتنا من مسألة بتر مسألة نفسية يعني هبونا هذن چه پیمانیان دولتی بود چه نافی هبت یا دیگه امریکی بود یا نبود نه امش درون ترکا پاراستینه نه امش درون صاروخت ایران پاراستینه نه امش تشتکی نه پاراستینه یعنی وی صیغه وی رنگی افرو که هی از قناعتم نه اویا زد او صیغه بیتا گوهارتن يعني يان امريكا فيت بمين تلفيري قال يعني نكا قالك باجا هبينا هزيتوان الهرم كردستان الدين وكا كرد ما بس تمام مستا وكو كرد بله وكو كرد ام باجد دين وكو كرد ام باجد دين درون تنسرما والله چيا امريكا الوير صاروخ تنسرما امريكا الوير مزاچ تنسرما امريكا الوير ففيت امريكا از نلقل هنده مکود مثلا بچن او خاناچن چونکه هبینا هزن امریکا الدوره يعني الدوره طيبتي العراقي عراق وسوريا هبينا وان العراق وسوريا بيك و گردايه شو وقت الراجع عندن انه
ام ده شو هزك خال سوريا ناهلينو ام ده صاحب بين سوريا وما شو السوريا ما هنجي زيت مروف هزر بكت هبينا وان العراق رنجا يعني برو لوازبين بشت أو نمان بشت بس هندي زيتوان السوريا بن نممكن العراقي نمينا. بله ما مستا وكا تجي زانيكو في دماهية فان دروجنبوري دا هند بر برسن هرما كردستان بتايبت جين بارتي ديمقراطي كردستان هندكي حتى رادكي خمگين يخوا آني زمان كو دبيتن اگر اف روشا بيش بكوا و امريكا در كوا دبكو حتى او ستاتويا فدرالية هرما كردستان هاجيش الآلية دادگاه فدرالية عراقي و بهتا تنكرن يعني بيتا راكرن اما في مجاري ديسان بردوان بكين ما مستا بورا اما بچنا جم برز فهم اشيك ما مستا فهم جافدر دبيجم كودنا برا امريكا و تركيا دا هفتهگی هشتنك هيا بتايبت بشتي كو اندامتيا سويدي هاتا اريكرنش لاي برلماني و سروكي تركيا و هروسا اف مثلا اف 16 و تيكلين تلفونيين بريمه هكيت نابرا سروك بايدن و سروك تركيا رجب طيب اردوغان دا نابرا وزير درو هاكان فيدان و انتوني بلينكن دا قالك بوهرين تين كيرن و قالك جافدر دبيجن كل هفتهگی هشتنك نافبرا امريكا و تركيا ده هيا حتى درباري روشا سوريا جي هون چد بيجن و روشا که چوان در كووله بريزو سلاوي خود دست بكم براستی جي دوه مرب دست بك كرتي جي ببر لبنره انا هاتنا امريكا بو هرمي جسال نودي برده ام باش سالن كو تنج بو برجوانديا امريكاي بو bu avay ki geçti jibo berjevendiya gelen heremi taybet jibo kurda dvi varida Eurolek bu Amerika daha tehvastin bi qaraatın teknani çima teknani yani parça kırına velate kurdadı beguman para her imazın ya velatin rojavaya bu ija ev parça kırın hatta nuhacı pıskreken roşlata navin her çiğe zedetir giriyor. Yedvi varide embejin tekliğin Amerika ve devletin heremi taybet yiyen vek Türkiye ve dedema şahteci yiyen vek İran ve pişte Irak ve Suriye ve van tekliğine empinin bağ hem taybet tekliğin Türkiye'ye her daim dici kurdacı bir kar aliyettir. Yedvi varide devlet atıp yedvi varide Amerika jibo her daim jibo berjevendiya bikar adiye ve yengeşim dumayıcı ev persen kutekir dinavi de jembe de xinin bikaraata min Amerika seri de Türkiye ve müttefiki esası yaroşlata navin bitiye bu gelek carcı çab zikriyaren Türkiye'ye girdiye taybet mesela Daişe'de kriyaren Türkiye gelek aşkereye İronoşlata navin eku Daişe kadam eku davil Daişe anin Kürt bu nevatır aşkereye yani de Rojavayı Kurdistan'ı Başri Kurdistan'ı Kürt'le hemberi Daişe şerkirin o hazaran şehit tam hazaran birindari van hele redvi varide hejiyem dibinin ku devlet artık bu Daeş careki din zindi bebe bu Daeş bikar bir careki din ev heremin ku Kürt dedicin başur u Rojavayı Kurdistan'ı bikar bir deslatları Kürt'da tek bebe hep dike yani İro efsero jırlı kampa hole embejin operasyonu ki tane desteklerin de devlet artık hatta o daha önce Luan Dera dahi o Luan Dera renge ki embejin provokasyona pekani ku daişi dur serbest bilinin o karbın carekidin Rojavayı Kurdistan'ı destatlar dedin. Bu karbın man hereman cibin destatlarıya kurda derkin. Her olan başarı Kurdistan ecib gelek de veren disa erişen daişi domin dvi varide rolü kullanıyor. Yani çıma diye bizim jiber ku Amerika eğer seride brastici tera seri kucbu berjöndi kulvan dera dest bikar nebiyana
وراستيا روشلاتا ناوين بديتا وهري زيدجي راستيا او تشتين كل دجي كرداتين كارانين بديتا بلكي اف روش نوها گوهري بود نوهاجي مثلا روشي كي دن بولي يعني امريكا و چقا سيزي خوب تمامي بكشيني دسته خوش روشلاتا ناوين بكشيني او گنگشي كي دنه بي گلان دوي واري دا مرد كاري گلك تشي بيجه هم حساجي نينه fakat İro endibinin nakokiya heri mezin de roşlata navin de ye heri zede duhiye nakokiya nazdera Amerika ve İran edeye. O Amerika gava hat Irak'e o taybet lehember İran eci pozisyonu ki lehemderin ku hemde sarj dabere derbas diye devleta heri kurt yal embejin Irak'e İran'ı yani Bandora xo her izede İran çevriye. İro gelek hez ve İran'ı hezen kunezi İran'ı ve Irak'ı gelek de vera desteklerin otların her cüre tekaninan çevkin. Yani bu satışların satken kuların matmaydı mine. Erişancı pekliğine siyaseteci aşkeretkin. Deli hember ve ekici mesela. Müttefiken esası kumarın debinere drastici yen Kurdun. Ne bu Kurdun İran'ı, ne bu Kurdun Başlı Kurdistan'ı, ne bu Kurdun Rojava'yı Kurdistan'ı, fakat bu Kurdun Bakır'ı Kurdistan'ıcı. Bir varide embejin çehelvestek ereni lehemberi van nişan ne dahi. Yani tek Abdullah'cı gotazveci carekidin duvarem kim yani İro Roşlata Navin Gavat Letneri hemu cihanı Kurdişminatiya Kurdat kim Kurdat için suçlardıkın tavan bardıkın bileceğin kukur Ligel Amerika'ya buya listoke hivan Roşlata Navin tevli hevdikin, tekil hevdikin de esasa kudu. Hatıravi buyi baceki mezin jibo kurda. Lehember beye ki Amerika çım hayb mukabın kur. Valla kuya esası jurnalistiye bitaybat lehemberi devleta Türkiye. Ayrıca devleta Türkiye u bazariya Amerika ser ev şazdı u ser darım endamediya Süveydi u hep istedinci. بله ماموستا امیل سروی بدریجی راوستین ماموستا برنامه دا امی بچینا جنبرز ماموستا یونس بهرام ماموستا سر آست سوریه و هرم تشت نو چه دبن تو جدزانی کو سه لشکرین امریکی برین هاتنا کشتن سر سنوری سوریه و اردنه و سوچار کس جبریندار بون سوچار لشکر هر کس ده فکره کانه برسفا امریکا ده چه بعده دج ایران بعد دجوان گروپن کو پشتوانیا ایران الهرم وان چالاکیان انجام دادن یان جی دوی کو دوی روشه دا در کتن امریکا جهرم چند پیکانه روشه که وها آلوز دا الامام سدان باش جتوج ماموستا عبدالله صالح و ماموستا فهمی شقر و جحمو گهداروان رادیوی براسي از نتاف لحمي تشتيك ماموستا صالح وماموستا فهيم قوتن تفلد بم جبالكو وكا بيالك نيف تجا آف مراد قال النيف تجاجي تماشاك والنيف فالاجي تماشاك يعني هبونا أمريكا أجر هبونا أمريكا ده هريمة ده نبع دما قهاتن و تحت عرش صدام حسين هرفان نقر أمريكا نبوا ودسشي ندابا كردوا وآليكاريا كردا نقربا إيروه هريما منير آزاد كري لباشور أبي نبايا تفي حمون خرج الرمال لقال أمريكان وكان بجنش ما اعترافك بمناكم وأجر هبونا أمريكا لروج آواجي نبايا إيرو أو روج آوا نبا أجر أمريكا د شر كوباني دا آليكاريا ما نقربا وسلاح جي ندابا ما تيكلين ما وان وكا دولتن هف بيمان لقال هفودو نبانا اوي ايرو افسر كفتن ودس كفتين مني قود روج آوادن اوي تنبانا مخابن جبر ويكيجي يعني مثلا امريكا جمرة تشتكي جرينجي وهبونا امريكا تفي قو باراستنا ما جيقلك درونين تركاوية ايرانيان جيناك لي هبونا وينا ديساكي وكا بعوية ده هريم ده يانا اوي بلكي هن إيريشن هوفانتر
بسلما كردا تشل باشور وتشجي لروجافا او هاتبانا اگر امريكا جنبوا وسلاح ميلان وايدن لباشور جنبوا ولجمجي وافبر خدانا بخورتي وكسلاح واباناجي وكش هموجي الجمانه بس برز يونس تنابيني كونها يعني او مترسي هي ديسانجي او رش شناب بتشدمك وهزن امريكي در كفن جهرمي هر چند امريكا باشكراي دبجه ام هف پیمان خو بتني ناهيلين از ما مستز باور ناکم يعني او د پیشیدی جی بزبار دکم ما مستفهیم آنی سازمان کو امریکا و ابونا وید هرم د نجبونا ما کردا هاتی و نجبونا عراقی جهاتی برجوندی نوید و هرم ده نجبونا وان برجوندی خو هاتی و حتی او برجوندی و ناجی هبن و بیک نه هات بن صدان صد تجاری شوية كيدر ناكبه أمريكا قال لك بروجين وين يدين هندوي هرمي دهنا دنابا كردستان د عراق د لدجي إيران لدجي قال لك جهة دند قال لك هنا مراد ترسين دبيجن شاوا في تشي دبيجن ما نواجه أفغانستان جدر كتن أواني أفغانستان ناشي بدر كتنا كيج كردستان يعني جي عراق وسوريا خو بكشين شاندنا واني جي افغانستان او پیمانك بطالبان ونار جي شيكن دوست خوني كيفن كيج ويانار سينوري باكستان وهندستان وچینه دویده که بپارێزش بۆنا مەسەلا خەتا هەڤرمێش و ژوێرێکی خۆکشاندن ئەو بە تەکتیک ژوێرێکی دەرکەتن لێ ئەv تشتێندن ئێگو هەرێما مەدەبێ تجاری ئەس باوەڕ ناکەم کە ئەمریکان بڤی شەکلی بڤێ عەجەلەیە ji هەرێمێ دەرکەوێت تەوی گەلێک جاران دمەدیایە دێژی ددنە خویانیکردن ئەس باوەڕ دەکەم تەنیا بەریارن وسان بۆ بە عەرەبی دبێژن جەست نەبەت دخوازن گۆ هەرێمێ دە کابنێ بێچە هەی تشتندە ji بر او سیاست خود درخین تا پی بزانبن تشتندن ایگود و شارتی بن پی بزانبن گالک سپاس بیسرین هجا ام دمجارا روجدا روشا کردان پشتی سیناریوین درکتنا هزن امریکی جهرمه بپسپور و چافدرین سیاسی سیاست هرمه را گوتو بج دکین میوانین ما برز یونس بهرام سروکی فورما کردی آلمانی ج درزدنه برز فهم ایشک روزنامه‌وان و پسپور پرسن ترکیه ج آلمانیا هروسا پارلمان بری عراق و چافدر سیاسی برز عبدالله صالح ج دهوکی برز عبدالله صالح بنيرينا وكردان چل سوريا با چل تركيا با يانجيل العراق با جبو سيناريوان خو آماده كريه هر جورا سيناريو كي بمانا هزن امريكي و هزن هف پیمانان و بيانيان لويدره يانجي بدر كتناوان بيتنا من هر رنگ هر جهه كي هر يعني همي جهه نوك هفن بيتنا من مثلا جمال غير الباشور جاری کسی باوری نکو امریکایی در کردی جبرنده جی باور نکم کسی هزران کرده اگر در کتن امیت شبکین چون که کسی باوری نینوی در کرده یعنی اجلوی قناعتی ما انو امریکا وکو در کتن جدوری نادر کرده بس ما نپیوسته ما مستا نپیوسته جبو سیناریو هری خراب کرد جبو سیناریو هری خراب خو آماده بکن بما جركة اوقات بيجم واقعة يعني اوقات بيجم واقعة اوقات بيجم جركة ما دبكن بو خرابترين سيناريو ده چوتش نينه جاري چوتش نينه چونك كسي باوري نينه ويدر كبه يعني وامريكا جي اعلان كريكو انه ام نادر كبين عراقي وعراقي نبود يا دوي امريكا در كبه او تشتي هاي وكم قلتي مسألة تحالف دولية يعني او هالبيمانية نف دولتية يا شر دجي داعش بو شر دجي داعش ابا كو عراق بيش ادي محتاج فينينا بس حتى ويجي ما مستح حتى ويجي تنابيني كو داعش الهرمي يا خو بيست اخيتن الهرمي يا خو آمادت كتن چالاكيا انجام ددت ظاني بديت نام داعش انا قالك داعش نايك داعش دولتك جوان دولة الدور بريد ما داعش اخوي هاي نكا داعش نادا ولي والله تأثير اخوي هاي بديت نام من امريكا
نادر كابج عراقي يعني تشتي مطلق نينا مروف يعني ماذا بيش هما نابي آن دي آن هما دي بي آن نابي همو تشتك السياسة ده ممكنة همو تشتك يعني تشد بي صباحي هالبجارتنة أمريكا اف إدارة نمينة إدارة ترامبي بي إدارة ترامبي خداني وكشاني بوج عراقي وشند قالك دبرين دي بل اللي هلوستاوي لهم بر إيران تند بو يعني حتى أدفان روجان جدا هند رخنين ويهبون بس او خداني دعوة وكشاني بوج عراقي وصار توصية عندك جنرال جيش أمريكي ما يعني بريار داكو جاري بمينه مقصدا من فيت هزريبكين هو دي روجا كيمي بدينين كو أمريكا نناف مدايا أمريكا نالفيريا فيت خوابو هندي آمادبكين مسألة بقناعة مية شخصي راسة هذول ما أمريكا قالك بو ما كرد في قناغا بوريدا وبهورين الدبري تشيبي وخصوصا الباشوري كرجيم صدامي تيك داو شكاندو الرجيمك ني إينا وجودي ودستورك ني العراقي تشيكرو فدرالية الهريمة كردستان تشيبي وبا آخري فديتنا من يعني فيت بكين انه امريكا ناف مدى نامينت طبعا امريكا اگر بفيت ما بارزت شرط نينا ناف مدى ما بارزت هزار ريكي توي تاين انه شن ما بارزت يعني بارستن يا افرو نا بهنده ويا انه موجود بتل برختبه ففيت ام حاضر كين بانه امريكا روجا كش روجا دي تشت يعني روجا كش روجا برجوانديه توي جيبين ابتو جيبين دي تشت او برجوانديه تشنا بحقيقه از بخا شخصي حتى انا نظام او برجوانديه تشنا انه برجوانديه توي نهال مثلا الداف ما تشنا العراقي تشنا الداف ما تشنا كافيتو يتش بروجرام نين بو قضيه كرديج اوان هم زیاتر هی پروگرامش و ماستر نینم چه پروگرامش و پیش متطور تر نینم پشتینگی برجواندیه توی امنی دجی که از و قناعت ما امریکا يعني اف انها جراني خل منطقه هي واف شرشيقه هي مساله شريت دابش كرنا منطقه ما بين نفوذ امريكي ونفوذ ايراني يعني شر افشر ان هل فيدا برامه هاي شر تقسيم كرنا منطقه بو نفوذ غير دست نفوذ ايراني ونفوذ امريكي وهريما كردستاني وروجافا كردستاني ضمن وان منطقان او ان هل غير نفوذ امريكي وامريكا دي شري بوكت في قناغي يعني دي شري بوفان جهاكت انه بمينن جير نفوذاوي جير بيجين نفوذاوي يا سياسي يا استراتيجي. بله. قالك سپاس ما مستا. حتى شو وقت. بله. حتى شو درجة النظام حتى شو درجة. بله. جبر هندي تشتديد من السرما. مسألة فدرالية ومحكمة فدرالية ما مستعمدي پاشی تو چی و برسوی بدهی وکبیجن توارامای داویه دا امین ها بچینا جنبرز فهم ایشک ما مستفهم وقت زانی الوی داویه تعیبت تف دمکه هر دم ترکیه راد گینید که السهودو باجران ما 300 داعشی گرتن نه باجران او قاسمه گرتن وقت زانی هر شجیل سردیری چه بو و دستلادارین ترکیه را گهاند کو افجی گریدای داعش بو او هرش و اف دیالوگا نها نو به امریکا را تو بیجی کو امریکا ربدت ترکیه لهرم سردز ببا تفی کو به اردن وان ولاتن کو ناهلن واجد بیجن هرم شيعي يعني هلال شيعي الهرم دروز ببا تركيا بك بيشنجي و بلاني والهرم وكبيجن كنترول هرم بك جريدانا و بو اردن و سوريا و باكور عراقي
Yani naha tiştek heye roşlata navîn aşkere dixuye û taybet piştî hatina destlatdariya Erdoğan li hember İranê xwestin hinek hêz bi riya Erdoğan xeteke sünne çê bikin. Tiştek divir di derket holê di navbêna dem de ev her du alî yani xeta Şia ya İranê û xeta sünne ya Tirkiye şıphan hebu du yani tiştek ji hev dur neman her du alî jî bi rengekî şerê xwe derveyê welatê xwe meşandin û xwestin xwe berfirehtir bikin. Ji bo wê yekê jî hemû hêzên rojhilata navîn ji bo berjewendiyê xwe dikaran. Yani ez bi wê qenaatê de me ku derketina Daişê û ji nişkava li Iraqê belavbûna wî û pişta hatina wî ya ber bi Rojavayê Kurdistanê ne ji ber xwe vebû û qet şik tê ditune ku destê Tirkiye di nav vî karî de heye. Yani îro van rojan hin dadgehên Tirkiye dostên vekirin bi wê dozê de hin Daişî îtiraf dikin diwan îtirafan di tê xuya kirin ku di rexistinkirinê Daişê de destê dewleta Tirkiye û her wiha ew kesên ku em bêjin di Rojavayê Kurdistanê jî li Başûrê Kurdistanê jî hatine girtin ew bi xwe jî îtiraf dikin ku destê dewleta destê destlatdariya Erdoğan di rexistinkirinê Daişê û gelek çalakiyên Daişê de hene. İja di vî warî de ev welatên herêmê jî bi gor berjewendiyê xwe tevgeriyan bi gor planê xwe tevgeriyan û planê wan Amerîka jî çi car hevdû nekir. Gelek cara jî hatin hemberî hev bi taybet plana Tirkiye û Amerîka niha mesela tu gava sahê binevî tiştên di herêmê qewmî lê binerî tu tiştê ku Amerîka û Tirkiye hevdû bigirtire fakat heta niha jî hemû karê xwe pêk birine. Yani gavkadin Kek Yusuf jî hin tişta qal kir hebûna Amerîka çi tesîr ji bo Kurda kiriye wan tişta got ama divir de tiştek divê bîr nekin. Eger Kurd di wî warî de bi rastî rojhilata navîn ber xwe nedana yan jî bi rengekî ji bo parastira xwe heta dawiyê çiş destê wan tê texsîr nekiribana belkî rewş îro tiştekî din bû. Yani Kurd di wî warî de berdêvekî pir giran da. Aha tiştekî din jî heye. Eger Amerîka dixwaze biriya Tirkiye çünkü Tirkiye hevpeymanekî Kurd ya Amerîkayê û endamê NATO'yê gel Tirkiye rojhilata navîn planekî nû bike ev ya jî qet şik tê ditune bê Kurd nabe. Niha mesela peywendiyên navxwî ya Kurda di vî warî de bi pirsgirêkin. Peywendiyên Tirkiye gel Kurda tenê bi Parti Demokratîk Kurdistan re baş e ew jî piranî ji bo berjewendiyê xwe dikardîne. Yani em bêjin divê peywendiyê di berjewendiyekî Herêma Kurdistan bi taybet berjewendiya Parti Demokratîk Kurdistan jî têde xuya nake fakat hin siyaseta realîst bi vî rengî peywendîkî nav xwe de çêkiriye. Lê eger evan pirsgirêkên navxwî ya Kurda çareser bibe û her wiha nêzîkatiyekî li nav Kurda û dewleta Tirkiyê de bi li rojhilata navîn kî dewlet ne Amerîka ne yên din ser Tirkiye yan jî ser dewletekî din bixwaze rojhilata navîn bandorekî nû çêbike planekî nû çêbike divê viya bizanin ku ew plana ji xeynî şerekî îro mezintir nine ne mümkün e ku şerê jî îro mezintir çêbe. Çünkü ew dewletên ku Ürdün dibêjin êdin dibêjin evana jî hemû nav xwe di pirsgirêkin. Yani yek jî pirsgirêkê xwe çareser nekine hemû jî destlatdariya wan di rengekî bi îrada gel ser hukm ninin. Yani lawaziyekî mezin heye. Yani bihara Ereban dest pê kir zû pêşî lê girtin ama siber roj dibe ku ji bihara Ereban mezintir tiştên din çêbibe. Yan jî bi warekî din bi awayekî xwînawî bi jî rengekî din derkeve holê. Dibir de tabii her tiştê ku em niha da axivin serveyekî wisa rê ku pêk naçe ama gelek em bêjin nakokî hene heta ev nakokiyana çareser nebe jî rojhilata navîn xwî û şerkên nava îcat nebanadir welatên herî pirsgirêk dibe em bi nav dikin. Eşkere bêjin welatên herî pirsgirêk İran û Tirkiye ne. İran û Tirkiye hem de warê dijminatiya Kurda de û hem jî xwe otorîtekirin û berfirehkirina rojhilata navîn de
خودی پلانه امریکا ایران سر احتلال شیعات خوازد تشتکی چبکه ایران ترکیه جی سر پولیتیکای نو عثمانی خوازه سیاستی که نور روشلاتا داریم دانست دینه او آخر سر به میثاق که میبید بیشتر یا چی بگیرم باندورا خو و هر وها هم دیدن بوالات عرب یندنجی بیشتر پکینه. امروز درن چیل پیشیل به که بکن مخابل او امریکای کودبیجن کرده پرستیه برنگه کیجی پیشیل بر سیاست دولت ترک بکر یعنی اگر دستور امریکای تنها افتین دیرو کپن باندورا چتهان دن داگیر کرده چتهان همو دایشین اشکره گریسپی و سریکانی دما دستاتاریا ترامپ دما سرکاتیا ترامپ جاری دولت ترک به هات داگیر کریم و باوی که پر اشکره دستور ترامپ یعنی بکن سیاست امریکایی یا ویدنه هات داگیر کریم ایروژی هم دوام درست دهان جار ایریشتین کریم هر یک جاره کی برتکه که به هم ترکیه نای نشان داد جبوه یکی یعنی یک پرسکی یک پیوکی برژم دیواری ده اگر چاره سری بخواستم دو تشت اساسه از یا یکمین دوی کرد و دولت ترک برنگه کی بهر بکن دوی کرد گره او ناکوی جهولی راکم یعنی دیالوگ و مذاکره یا ناف کرده و یا ناف کرده و ترکا پیویست و دیواری ده دوی گاز بیراویتم مخابم دیواری ده گاز ما ایناویتم دولت دستاتار جی دیواری ده مخابل مولا خود نالیزی یعنی اگر مولا خود نیزن هر چی کنده بیشن براستی چاره سر داره حتی کو هند سیناریو هنه ما مستد بیشن کو امریکا جی حول داده کو او چاره سری چه ببد ناو برا ترکیه و هیز سوریا دموکرات ده اگر دما کو وکشن دا کو او روش چه ببه ما مستیونس ام بین جموه دا گوتنه که خدا بحثا دا بشکرنا یا هرمی کربو پلانک هیا کو نقشه هرمیش نو و آواد باو و دبا کو گوهرین چه ببن جه کردا اگر کو اف سیناریو پیک وره جه کردان دوی دابشکرنی دا چیل گور دیتناته بله ما متخصص راسي بخوجي بحثا في خالي بكم يعني بشتي صد صالية سايكس بيكويغو بهاتا بداوي كرن إيرو نخشية كنهج بنا رجلاتنا فراست وكو بلان كهاتية دانين وشرين كل رجلاتنا فين أنا تشيبون وهنجي بردوامن نتیجه او کو نقشه نه لرجلات ناوین دی بین کشاندن طبعا خوب دیدی همو هریم هاتنا پرچکر یمن بوی سه یمن سودان بونه دو سودان آنها دبن سه لبنان چپ سریوینا هاتی سوری بوی سه سوری عراق پرچه بوی یعنی همو هریم دوی منطقه دست بکن یک لدو یکی پرچه دکن جبروی یکیشی مثلا کردان و هبونا کردان اوی جاری از باور دکم هبونا که مسوگره يعني اگر استنج روج آواد دست پی بکم لگورا پیلان نهو امریکی و دولتین هف پیمان و اوانا و داخوازی وانو سیاست آوانی که لحریم دمشینن جوانا را پیدویه که مزن نکه جمع کرده حز دکن پیدویه که وانی مزن بوی جغرافیا هانه لگل وی گلی هانه هیه گو کاربن اوجی گلک تشتین خواه لویده که بکن جبروی که جی هبونا جغرافیا کردی و ملت کرد دوی منطقه ده دمینه و اف پروژه گو هاتن چه کرنجی اوی بمینن پرس لکویده که ده پرس لورز باور دکم اوی سینور ما حتانی کدره بگلو مثلا امی عفرینجی وگرینن یا نا یعنی امی باجاروکه که دیجی امی لسر بکن و مهی پچوبتر ببن پروبلم دویده که دما دابش کردنه ده دیسا که زانه مثلا که هر دو کردستان بشه کردستان باشور و روج آوا بکنه یک از حبکی بدور دخمش بر پروژه اساس همو پرچه کرنه جبونا امریکان دویده که ده جبروی که جی ام گرک آمده بن جوی دابش کرنه نه لحرمه و جبر اوين ذنمك ندور ده يعني شقي سدريج بك مثلا بلكي شرعنا هذا حطاني 10 سال دجي كامريكا هي الهريمي بمين وابان بيك هاتين خوان كاري خو ادارش كردني اللي بيدك بيك بينن ايرو غامبالا خو بدين دي لغزاي تسبيكرن لغزاي واسرائيل مروف حمو بالي ديكشين بيجو والله شر لغزاي بس ابو خو دور بيجكرنا مصري جبونا مصري او هر چهار طرف مصری تربینه همو
دور پیچ دکن تا قاربن مصر جی لویده که پرچه بکن گر مصر هاته پرچه کرن ایدی تر رولك پر مزن نجي إيران ونجي جي تركيا ردمينه تركيا بخوا مسلاوينا ومترسيا مني قال لك جي هيدا دما نهادية ليه دما كأنا دما كنزيد جي أو يدس بك أجر شر أوكرانيا سكني دنابرا أوكرانيا وروسان ده أو ترولا أما تركيا جبونا أمريكا أيدي نمينه أو أمريكا آواسري تركيا جي ندوره که گرم بکن و جویره که دست پی بکن مسئله که مشکلان یا جی پروبلیمان جی ترکیه و جی درخینن دوی هرمی ده جبر که اف پیلا روجهلات آناوین یا جی پرچکرین و دابشکرین روجهلات آناوراست پلان ترکیه و ایران جی تبلیه وی که تم تفسیر متنه یک ام ده منطقه ده جه بگرن تبی ابنای واده که والله مشخور المالا خوروني مشخور خوكن ام لبندبن که خوجه خزر ورج مر بخشيكا كي تجابيج هجوا كردستان وا اگر امجي نب قندر سياست ادمي بن وترنچن ام يكيتيه که خوي سياسي عسكري كردي بيك نين دهندنا برا هر دو هريمانده منی کوهین بگیمانی نبرا باشور و روز آواده اگر ام مثلا کاروبارین خونی دیپلماسی کو استا گلک لاوازه ام لسر کار نکن و لوبیه که کردی باش ریاد خطا دیپلماسی ده چه نکن آوا نکن تبی اوی بخشکی خوجه خزر نینجمر بله گلک سپاس که یونس بیسرین هجا ام مجارا روژه دا روشا کردان پشتی سیناریوین درکتن هزین امریکی جهرمی به پسپورو چافدرین سیاسی سیاست هرمی راگوتو بیش دکین برز فهم ایشک روزنامه وانو پسپور پرسن ترکیه جا آلمانیا برز عبدالله صالح اندام بری پرلمان عراقی و چافدر سیاسی جدهوک برز یونس بهرام سروکی فورما کردی آلمانی جه درزدن ما مستع عبدالله ام چند دقیقه کن ممانه ام تورید داویه لسر پرسن آماده کاریا کردا و چاوانیا روشا کردان لهرمی که فهم جی بالکشانده سر وی پرسه کو نها روشا کردان نافخویا کردان گرنگه کو یک گرتنه کبه یا جی هفته گهشتنه کبه لی ام دبینین تام پیچوانه وی کو تناوا کردان دا دوبری زیده ترده و کمین آگل باشور دبین که توی آگه داری دوان روژان دا پارتی نوس چه دبن یعنی دا بجبونا ناف پارتیان هم پدکه و هم یکیتین اجتماعی کردستان که دو هزین سرکن الهریما کردستان عراق جدابون چه دبن اده هم بارزانی پارتیه که آواده که لاهور شیخ جنگی پارتیه که آواده که یکیتین اجتماعی کردستان یعنی شونا که یای بگیرن دوبری هیا دوی روشه دا کرد و بکارن خوب پارێزن اگر کو هێزن ئەمریکی دەرکەون بله من پیش چند روزه کام تشتک بلاف کرد بیل فردی موضوعی سرباز دبه بشکلک عام بشکلک گشتی برادره که جی اشارت بکر من نفسی انه اوه سوریا لبنان دو لبنان و یمن ها دو یمن و نامین دو سودان هر واسه دولت یعنی انجام وی دابجبونه ویش النخر انجامت وی شری و وی اواد الدفر دهی بحقیقت دولت او دولتين دجين هزين ندولتي تيدا ميليشيات تيدا همي مرشحن بو نائك دولتينية بحمي مرشحن كترش اك دولتي هابد بس هر دو دبناوي عيني دولتي بن مشكلة ما جاري الباشور اما باشكرا اكتين اجتماعي كردستان استراتيجيا الجال إيران مجال نينا يعني مخالفة تيجاشتي يعني صباعي مجود اف منطقة ايكش انجامت في وضع انه كهيل دبري وايكش في قناغة افرو ادبيجم اف شريهاني شري دابش كرنا منطقية جير نفوذ ايران وامريكا رول تركيا مهمة الويدري ما مستطور رول تركيا چاد تركيا نصيبي خواه هاي تركيا بشكا خواه هاي يعني تركيا بشكا خواه هاي بشر
بشرد ماتن وكو إيراني وكي چه بس إيران وكي چه ما مصطفى وكي چه أو چه دايا او پشکن ترکیه عسکری وی لیبیا ہے قص جهه که بخاگرتی الخليجي جهد قرتين بي شرط وكو إيراني ما بس ما كردن ما مستل الهريم كردستاني روشة الروج آباد جها قرت اتفاق القل أمريكا هنده جها طبعا هنده جها قرت شكلك مؤقت حتى أنه أو بالكو بيك أو أكتشي بالتفاهم أكتشي بنا بين روج آباد وتركيا ده الدفار الباشور رقي بارتي بشكا خوي هاي فالفيرا ايكاتي استراتيجيا القل إيرانية يعني منطقة جغرافية وصلنا ونهج سياسي جواصايا وبارتي قلت بتركيا اف نهج في رنجي نممكن ببنا هاف قرتن وتشتي وسط شبت نممكنه يعني صباحي يعني تبيجي دو انين دو برای تایبتن و هر وصا هر ولاتك جوان ایران اشعالکی و ترکیه اشعالکی و هفسنگیا هزید ویل هرمي ما بس اتاوا بله نممكنه يعني صباحي هرم كردستان كد بالنفوذ امريكا اكاتي دي شو ايران كد اكاتي نشد فيت اكاتي تفيد بالنفوذ ايراني بر گلک سپاس ما مستا گلک سپاس وقتی ما که مایا ام هر یک 2 دقیقه بدینا برز فهم شک و نرین تخوبین تزمان برز شک سروک میته لهرم کردستان بو بر پرسن هرم را جوین چکر ابراهیم کالن گلو چارچوبه اخفتنا برز صالح دا هون چاواد بینن هفسنگیا هزید ناوا کردان دا و برجواندین هر دو ولاتن زلهز ترکیه و ایرانی یا براستی yani naveroka cibine nehati aşkere kirin de hatta nuha cibinin bir rengi de çı hatını akaptım işte cibinan bikriyarın devleta em dibinin yani karatan Türkiye heji lehember PKK'yi bu tekbirina PKK'yi Kışkiriya pedeki bir rengeki Parti Demokratik Kürdistan bir rengeki çekterci daha fazla yani bir icaran atiye daha fazla kirin ku lehember PKK hezim Parti Demokratik Kürdistan jipi kevin şer tegotun ev carji daha fazla ki hatiye kirin ve hatta ev yek bekmehat yani ya başku bekmehat biraz diyeceğim ev nakokiyen heyi mezintirdik çünkü revşekli sadek ki abdaj gavkadı Mahmut abdaj got yani revşa parti yektin İçtimani Kürdistancı da öyle eveci perspektifen mezinderhim yani evişen kudubahiyen kormoru çebiye ejine aşkere jali kebahatiye pekanin o her va erişen İran'ı erişen Türkiye erişen Aliye'den bini berçava ve nakulken heyi mezentir bike her va perspektifen rojava ve başlı Kürdistan'ı ve mezentir bike ama bir de emkarım ve çıtabejim yani ev ne kadar Kürt'ayı Kürt'karım ne kadar akıllı koyuydu problem evet yani siberoj eğer başlı Kürdistan'ı evkariyen de gel devletin dağıtlar yemek İran'ı ve Türkiye helvesteki beş ya Kürt'a ev ya ve hem bandora khul ser hezen zilhez ya cihare bikim o hem cil ser devletin heremicim kim yani Türkiye hında bir hesani mi karılı andırab kere her o ha gava psikreken nakuyi çareser bibi bir taybet Parti Demokratik Kürdistan'ın pekkeci hemberi hep avkas bağvayı kitun dayne hemberi hep dikarın psikreken kul diyalogi çareser bikin yani bisa psikrek navbera yektiyo partide yektin İçtimani Kürdistan'ın Parti Demokratik Kürdistan'da hep elçi çareser dedim. Tabii işte ki her idinci evne hakiki kul Rojava'yı Kürdistan'a tekirim. Yani ya her izlede bedel dahi vivaride Rojava'yı Kürdistan'a değil hember erişen devlet attır. Mehen aliyen Kürda Taybet Parti Demokratik Kürdistan
pişkili ki de Rojavayı Kürdistan'ı yani ya pişkiliye Kobani'yen bir dakika beguman bandoreki mezin kira ama pişkili nakoki mezin bu evci ediye illegal devlet attık beçe. Bu hem Amerikalı hem de erişim devlet Türkiye bertek nişanladı. Tişteki dinci yani Türkiye heji hatta haji politika ya ne Osmanlı derece bernadayı. İbrahim Kalın yek Juan Spor'un politikaya ne Osmanlı'ya yani ideoloji değil ki belki özellikle tırnak bir peş ama rastici ideoloji yek ideoloji belki ko ne Osmanlı o embejin hezin خودکردن اسلامی سنت یا روشنا تنابیم یک جوانجی اوه بله گلک سپاس حقا فیدانجی کورتره دوی واری دجی رولایجی مخابن نباشی یعنی رولا به گرک کد نبن لیستکا دولت هسته بله گلک سپاس ما مصطفی امی بچینه بجم برز یونس بهرام برز یونس دقیقه 2 دقیقان دا اگر اخفنی خواه کمیسر هف بکی شاندر روسیا بو سوریه الکساندر لاورنیف گود کوما دیالوگ به امریکا رانی نجبر کو بری نها هند بحث هبو کو اگر امریکا شرمی در که و دورنین امریکا حسد پال بده کل گل رژیم اسد یانجی هرمه چاره سری که ببینش بو در که و آلوزی و پرزگری که مازن در نکون وک افغانستانی تو چاوا دبینی او امکان چند هيا کو حسد و رژیم اسد به بکن یانجی امریکا و مجالی بده حسد کل گل رژیم اسد دیالوگ بک یان پتر و بری بده ترکیه بکورتی زحمت نه باور دکیم روزا پیشیدش 2014 اوورد روز آوا دزانم که و همو کسین دروج آواده چه سیاست مدار و چه روزنامه‌وان و انتلکتوئلین کرد ام هموجی دزانیم پیک چهار سریا روز آوا به چاوا یا باشور لبغداد و هولیر چیبو یا مجید نابرا شام و قامشلوده اف هر دو گرک اینجا خکاربن پرسامی روز آوا و یا شامی چاره بکن لی پرس دکویده که دیه اول وکیل پایتخت شامی سردار به سرداری که ایرو لویده که هینا که مایه کناوی مختار حیل صالحین لویده که بشار نبی دستی خویه اول گورا سیاست امریکا ببورین روس و یا ایرانیان دمشه تبریاد دستی بینادنی نجبر وی یکیجی او حطانی روژا ایرو نگاره بگه توی دستکفتیان لگل کردان اگر دستی وی دبایا از باور دکن ممکن بو که ام وان لشام بگهنه گلک دستکفتیان و بگهن گلک يعني چاره سرکرنا پرسان جبر چجی جبر صدی هفته بکیمانی آبوریا سوری حمود دست کرداده يعني غاز و نفت و آب و انرژی صدی هفته بهتر دست کرداده جبر وی که يعني شام گلک محتاج و دخوازی خود به روز آوا هی لی روسیا ناهیل افتشتایا بیک وره حتانی که کرد لهيلا دولتين هف پیمان به روسیا دخوازی که امدرج دولتين هف پیمان بردن و یکسر وک به مچاو عفرین جمد خواست که ام تسلیمی سوریا بکن به مرج و شرط دخوازی که ام وصان هرمه کشتی تسلیمی رژیم اسد بکن و دپیر ایجا ام دست به گوتو بیجیه بکن و افتشت گارانتی تونه یعنی روس تی گارانتیه کی گو بخن دست کرداد تنه سرس پرساتنی دنیا گو کرد دویده که حتی چه درجه امریکا و بهلی یا نهیل تشتی باش در روش آواده که سیاست مدارین کرد و هیزا عسکری که بیگ آنین دویده که هیکن خو همو نخستن سلکا امریکیا و نجی روسان ده یعنی جواج خور خط فکری هشتن شانس که کاربن به هر دو هلاجی ده سیاست بکن و کار بکن جبر وی کیجی اگر شانسک هات و تشتکی جدی جهلا روسان هات بو مسئله پرسکری چاره سرکرنا پرسکری کا روز آواده از باور ناکم که هیزن سیاسی روز آواده خو بشونده بدن
تكزكم قال لك جارانجي هيزن سياسي مسدا هفديتن لقال رجيما أسدجي كرن لمخابن حطاني روجا إيروجي أو هيزن هاني أو فاداني هاني بيج هارمان يعني قال لك سباس قال لك سپاس بسرین هجاك وحتانك هند قال مدابون بوي مجاريرا سپاس بو مهوان برنامه بريز عبدالله صالح اندامه بري برلمان عراقي و چافدير سياسي جدوك بريز فهمي الشيك روجنامه و پسپور پرسين تركيا جا ألمانيا بريز يونس بهرام سروك فوروما كردي ألماني جباجار درزدن سلاوين براي خوانجي بالاي قبول بكن فيرا واشنطن دنگي أمريكا.